คำตัวนี้นะกับปูกับเพี้ยนนะปูเป็นทำนูนะเด็กอะไรอยู่อ่ะหลวงที่พามดิ่งเตหินะกูตางนะองค์ยินสกาฮิเจียงมาตุปีมันนะทำเอาบนตัวนักวิทย์ตะลุงกับอีก็ว่านะกับปูมาวาฮีภาษาเนเซมเป็นกับขันมาตุตะลุงกับอีนะตัวเตสมากูอุณาตัวเดียดกินะสีไว้หอมฟงไว้หอมขบปีเดินจัดเรียนดีต้องทำให้กระลังนี่นักปีตะกินะมาเตลงกระลังนักปีตะกินะทำให้เขาฮีอินตัวตรงไปที่นั่นเองคือส่งก็อุมาก็ไว้หอมหัวนุกินะเซซีบิเลนั่นเองนะตัวเราดูสอบตัวฟังเรซิ่งบอลสิกินะตัวโตสัมนาลายบอลเชียงนะอันนี้บุรุษบอลเชียงนะเกลคนคนบางนะมาชิเบลวิสาคุ้มพันไงนะไม้คุ้มซานอริคาจาเบดีนี่นะกับวิสามลายนี่นะที่บางทีก็ที่ก็ลาเกลคนมาตุกิบางนะอินเดียอินโดนีเซียกำกีบายบอลลำตัวกำกีบายนี่งานมีถึงเรียงไปสุดปักเป็ดที่ตัวเชียงนะบางเลบอลที่นี่ก็ต้องปักขัดจีนะกับฟาสบอลก็ขัดเจนจะดีนะอินดาริกันโกจินที่มันนะนับไปตะกี้ลุงตับอีkita ka foto ki mga ongda ki khom bole naw tam kita me ni na manuna no te mai ka tu chiang le email summa ma go mo lo pi ra in jong mo mo ka chi te na fung set ko mina tam lo na to chu na email tum ton ka mu tak cheng na talung dam na le sem se mina ka ko bu te ong lu sakit chi jong ki tu ma pula apa no ming sa galina ong ding khe na tiket pen LA chiang san ditta kam nai pintu gina tuing seng nai kata LA pana hilam so ding ai manina bangle LA za to pai ku le manin china dak ta reven chi ko kai tin kwan nong do ni na airport ta zanin zung sangam de mai hi usin le tanu pa ma pa wa toi zungina umung lawa hi zungin lotak chang na ma una subai zum hoi te zungina tur kopi na ngai na sai ta kina tu bitang kang tu ami chi mopala papa no amin tu sangin zong arven do kha khai na azi tong khai na yar kota tu sulin zong lu mo lo kina dina ni hi ka u tanu hi Florida paninaส่วนบางเรื่องไปที่ไหนกินลงบ้านอยู่บ่อยโตอุโมโลกินะดาราเสียโคตรกินข้าวใส่นะกันอยู่นะอ่านกันกิสานโอ้ที่บางตัวเสียนัวเอเกลับภาษาเอวาตาจีนะตัวปันกับพัตุยอิตาคงตุตักเชียงเงินซงดีนายเกณฑ์บุคคามาฮีซงนะบุคคามังแต่กิปันบุมุดทองไว้แต่กิปันเสียจิตแต่กิปันลงด้วยกันตะคามลงแต่กิปันโดนนะโน้ตที่หมายถึงคำพูดเชียงนะโอ้ก็อุวดำลายดังมุทีเลยองค์การเด็กนะองค์เขียนคิงน้อมสินเตจีมาตัวจงลุงดำดูกับผู้หลังว่ามีไว้ในหลายเตี้ยตัวปานองค์เนี่ยไอเดียมาจงอุโมสางนะองค์ที่บอกสักซอยนะตัวจงมีคลองเซลปนัยให้สุนะสตาร์โรจีปนัยให้สุนะคอนเวนชั่นปนัยให้สุนะเบสุปนัยให้สุนะตัวซาร์วิสในเต็มว่าอาบุญมุนะจางมุมายงซานาลีนะจะเด็ดเต้นะที่ต้องใช้บางจิตานาคาส่วนที่เฮียมจีมิติงนั่นอยู่อันจะเป็นแต่ตายตรงนี้ตัวเป็นคำดูนะเสียสติมาไปจงคงตองสามินะอีเมลองคากินะเกี่ยจนเล่นจีนะกับดำเชียงนะโอ้ตัวปาราเซนกีพิเศษจีนะกระทั่งนะองค์กิลังเซนนะเอลเลยตุปนะปาลเซียจีฮานินะpasien na tola sa luahi manena unai pelai takina pa sugilo chiani na apa pape pelo ma adang pelo lu yang tu ban ai ten pena ta ai ten sa kai cho ka ma yang pa ni nga amon pen bori ka ding nang sap sakai bena lu ka miang kita ka sung to ma pagina angnut pa sia hi duet ka hi sung ya mericing kamai sung jo swai sung na iching ti ka na numa ma na kol ma tri pagina ya kolama sinina meri mama jong tetan koi na mitam te thanga kam ki mama jo o ataka kathanga na le ma tung to la kilam thanga kam pi ka ama bin kwan jong to parung idinga bu khama it khe to de gol ken jong mai lama bu
คำนี้น่าเที่ยวเขียนตัวลุยนะกูเอาลายไอซีตัวตาเตจงงามวันที่มันนะองค์พาผ่านหัวมิงกี่เป็นตัวคำพูดนะกูสร้างไปจะเลี้ยงเขียนหลงนี้อิละมาขณะมากูจังหัวอารมณ์นู้เสียมาเสียนุยนะhospital lagi alai taki na yung nasan sakin bang na chan kung may manana siya na to dam siya sang man ne ne jug na to tak chan na na kinwaya ki tom thom kali me ma kol pi aun tum na bai jung le ka u ka pa pen ka u to mai jung ka u nang tong pin ko nai jung to pa hen nang piak sang na sa min le kuni ai mga Kuno yun pa sa yung kiyalo ki un sa kong kata to ba alin pen nga ama kaya sa tentan sa to ba min tahen ikaw kamhang luang kung tangin na mitampi taktena to ba mo na le kaisunga kung kaswa na sang sen na din na ihun hen to tetupan ama min kanadin na wal ba min tahen Lục đã mềm mại tôi đã in tẹt làm pan hun piang mai na Dr. Michael and Sheikhamno. Where do you come with the Dr. Michael and Sheikhamno and interpret for? Thank you. Việc bi na Dr. Michael i tugen na Alexia ro kham to kisai ai zo ma gen no pang gen na wono idea manina hi hun suwa Sheikhamno na campaign na next Saturday. Chindo Khan was my friend. Chindo Khan kalong với mình. We have traveled together. We have prayed together many times. Còn cái gì không mà tầm này đi mà dành chúng ta nghe còn We looked very different. We come from very different places, but we shared a single heartbeat. Kalau apa ni na kekilamatan dalam kami tak kami na ay zongina kapay kau nanti wa kalung simteo kibuan na bigas kami. For these days, this week, since I heard this news, my heart has been broken. Kaso nga ibang tuti ka na katak siya na kita kinakalutan ang And for so many of you that I have known for some years, and especially for Sarah and this family, my heart is broken. Pokoknya soal koplano kong tiya ay zong na dia kina I sindo na Sarah tayo kuan tuwang na hangin natin na kinakalutan kita masani. But God has encouraged my heart with a single verse from the 5th chapter of Genesis. Ay zong na to pasiya ni na piatsiya yang nga nasong tuto ni na ni. Genesis 5:24 says that Enoch walked with God. Ala piatsiya din nga nasong milili nasong enopen pasiya to kaso ko. It says that Enoch walked with God, and he was not there because God took him. Eno pasiya itu ada sina eno pera kimulo siya na pamang kimulo diam sini pasiya ni nama lagi. Enoch walked with God in his generation in a way deeper and higher than anyone else. Eno pen ama inunta na lema kabung semua mila tek sa to bato na ta ina kichua ho me ho mi ta I. I imagine the community where he lived, they saw a regular sight when every day Enoch went out to walk with God. Ama wala ite na ama I mite na ka pasiyan le eno pen ton ho mi na ama ina pasiyan mi ka iya to pa na pasiyan na tami ka I. And one day, a lifespan that was shorter than they expected, God said to Enoch,
You've walked with me this far. Walk with me the rest of the way home. Unhat siang na umalo ina pasiyan na. Nung tana lahat siang ini. Nang hilay tunga keto. Itan bedong ton kopi. Tua kipa nina keto ton hom ton untan sina pasiyan nung tana tahi. That was a confusing day for his family and friends because they didn't know what had happened to Enoch. Propere ko di dia ding le alo mo sa di pitam pitak dia ding na tir hat chu khat hi ai so na pasien ki na le mi te ke na ki ba na amo hi. This verse makes me think of the way I feel this week about Chindo. Bi na se ro dang tung to na hi na pasien o i so na duka su ila Chindo hangin iteng ke na to hang na to ki ba ni na la bi na ke tang no kai. My friend was a godly man who walked with God. Kalau pakai pasien ni kata ni pasien atau kalau kata ini, And it surprises me that earlier than I thought, God has invited him home. ini kalau orang bertanya atau pasien yang rasa berlambat kas mama, kisah itu payah jauh kita kalau tak jaga lambat kesahi. But we will not grieve like those who have no hope because we know where Chindo's home is. Ai jauhlah, tu nanti dia na ida di bawah yang sile, Chindo be apa yang dia santa, adun nanti jangan dia santa ini. Even when Chindo was here, his heart was already there. Chindo be ini itu orang lain tadi orang itu walaupun santa kalau simpan kita ini. And his death reminds me that the promise of God is certain and sure, and we can trust God. Hi Chindo kita ini ada cina, ini pasti orang kam siang na, ama kamar demi mata dia orang tu tak biji nabi tak dia tak hei. There once was a man named Chindo, and he walked with God. Tu ila Chindo si mimpi, ini pakai pasien tu atau luhong atau seorang lebih hati ini. And he was not there because God took him. Ama be pasien ila nazian na, orang santaka. Atu siapa pasien ila ama dia na tu sak miai ini. Chindo used to always tease me because I would try and learn so many words, and he made fun of my pronunciation. Chindo ila zong bao ni saya ila ya. Kalau bao orang orang Malaysia ni na orang siapa ni jadi. I told him that when we enter eternity, that it would only take me maybe 100 years to learn so many. Orang cakap Malaysia ni na zong bao be kunza bao simpuli kasih. But I will learn it because I will sing at the throne of grace in this language that I have adopted. Ayah lagi walaupun sandara, patut tak siangnya pasien itu biasa kamar maka biar imam itu pasien di kamar ini. I don't know very much from me, but I know one thing. Zomi itu pakai tampil di lain kata imam atau ini. Topa Hoihi. God is good. Amen. Atuza sama ina zobani. Hai lewai, tu kita kena hiza. Tupa na ina to hi zongina dokta do ham ina le zakat yang nali zongin mai tang zakat nong nang inte te lam ku sana kat be dam chu pot ki nomi tu ni zong valeng tuala luang hom muang nali zongin misi ina funeral home ong don luang hom don nali zong pai ke tu zong na pi ta kena lung dam chi zong tua lung dam chu pot ki nomi
kaya tamso kong gen na pinatulitatin i-unpay siya din te tuong gen wami jin siyang ka ngay sa ginilang mahina himunsan taka tuwa may kihen na chita na lamet na dito kibahang ngay siya daw kam tau pa to nuntat to tuna poya kham na tua ma lim lama ina jin sia nga imun santaka lame lane takina pai niang ji tua nge romi tua mun santaka sia le bobina unong sang dinga ujia ina sia ma ha no sorry unong te mangi khanya tela jin sia ta nge sia le bobina unong sang dini tua pa ni tua jiang nge ko ni na un ke ni ke mangi ko ni na tua un jin sia ra un jin sia na thai pa le lu le ji tua nge no ni hai sia na lu ki ni na ni ina sia mu to ni na unong sang dini aka te ya ei zo ni ko ni ko na chi ei zo na pasya na se pe ko na chi ei zo na to te la un long la to wi un la to ni yang chi zo to ang ge ki no mi isi muni pe sani ni ya to mun sa ta ye ta che na di ibiakin pe mi tu wa le ke ta de tu le za here overflow de to bam ta fellowship hot ibat pe avet pia to dom ta che na to za hi to la imani na chi da la sina ine ya tu la ta ke na victory christian da de to ke se la ta ki ya ani le ani pe ki bang dia ki hello ni ya amun ông ki he ha ni ya ông ki he re zo internet ta email ka ke ki kha pa ni mani na email ta hi zo na ki zo na to ta na nei hom ni ya victory za ya le biakin pisu main sanctuary so ni ngai ban to so ma akizan dia to akisatai ta hi chi zo to ông kula ki no mi Jadi ada tu kita kena lumbang kau ni po ajar omke laka kita tak urus sang di siapa kali sebenarnya perlu kesaksian aja dengan nama ma kesaksian ini tu ina chuong yang kiai ada kalau siang mau jauh lumbang dekat mereka bayar nanti kita kena lumbang mama di jauh tuang yang kiai kesaksian ini tu kita kena pada tiada translation kit ke orang Bayern sekali brother Stephen Loy lagi sebenarnya siapa mungkin sebenarnya laki terkena lungam ongko bagi victory Kristen sebenarnya laki terkena lungam ini lungam juga kuat iluang tulisan kita media nampak dan tahu sekali ya fokus pada sumpi dari sebenarnya video untuk orang sangat mudah tetapi terkena lungam ini terkena lungam juga hampir kuat iluang tulisan ipasya tidak to ibangaya tidak ber pasya tidak takpiya mungkin siapa kabila kalau apa tidak baik kata mereka bukan memang kita siapa asal tema kita kita hei nanti ada ini ber zombie le kita ngomong kau sini kamu baik hati kebetulan kita siapa ông tôi sang cái nghề cái lúc tôi ra đã được sang cái gì là cái gì làm nhiều nên ta đãเป็นที่เกิดเลยนะมันcái ông bắt đầu bị màเป็นมันcái sai là tôi phát hiện ôngจะสั่นมาซะว่าzalita kin se se le ne ki ka ki ho le cái asili ya number thum na ache sai ki wal sai ki aya mi ten kilo mi la che da khan na pa thong ni no sia to che na ki ma de wa ko ki wa den kum la ka thang pi ni no sia ke thum na ki ka ki chi le se do ha lo ma ke le chi ne ka do ki chi lu na sia se le ma ko ai sa la kilo zo ai ma ya pai lo tam pi ta ko mi u ten pai sa ni na ai no tak se da ni le tu nung ta hi ya lai ko mi chi na na ki sia lu ji yo tu ni ai ka la ke ke ai so na tu ni ikut tempat tersebut kami tanah bayi mana zin siang hari itu mungkin so nak itu tempat ini agak siang bekia tu kita kan lupa lah tempat ini bayi mana tapi tak kena pasien orang tiap tempat orang siang lungam mama onci tu ni dah tempat dengan ini itu lungam tu kau luar tempat ini
khai là của ai siya đầu khăm Dr. Chin đầu khăm ung siat na Dr. Zui na kilai mo nang pai makai PPN song ni malhat siat lungdam ma mahang chi inte kan khat ngen wang ing tuina i Dr. Chin đầu khăm pe eite to ongom chi do hang na ye ma ye sian eite to khom là nui tem tàu ra mình chơi ban khai sang ilo ya ma ina ama pe tu di bang kawan karena te nong ge na lom te bang in sia do kham si chi pe ma kaung ke chi bang a u chi ge la hi chi nom na asidi ni kilamen long wa ilung sim sunga sia do kham si te lu lung dam hang to khat ge to kina isibui ni siang na dari siar hamnong pulang abang na sani ni siang na sibui na bonu jadi ngaji mani to abun siang na ai cai na zatana biayin siapi pa awet te na sibui na akil kedi na keima ai wa minjongan ko in to siang na tutung pe hi siapi pa siat na tungta na ei khopi pe kali lo na igambu minam bu ari ngai mani khotwa to pan to kampi pai khani hi pe na sania dun pe bai pan ma mani hi mani khoya la sakna ba mi tam pi jong khong long kha pe mai ni koi man na hong pi wang to pan khoya le la sa ni si pa to to yong le song sia kham long ke mo sia ka mang ke mo na sa kun la mi ta si ti ki khon te sunga khoya ni jong so lo le ma sang to pa pa te ni na ngai sum ho le yun pe le ma te ni chi la na hi Wama pangina sibu na asong hite ile ai hite dia ile wan sin ni pere song ei do sa ten ni na dia khat pangan ni ta hi akilom dan wan te sin na ipai the ni to song han to wa ni bek kam na hi chei lai de si bun na pe siapi pa sa pa ta yang na bun anu be kam na mun le tuang sung e ya ke san lo ni na de na se kam no pulang pa me ye be tu ba ko ki san han ni man na ai chei dia ye ulian dia lam san pai soi na nge la ki mo thi na pa te ipua ko so ni hang te nasi ne yo di mana na to hat song ngai ko sa ni ông pula mo ini tu ina inte mu ek yang patna ge na bu ni sak ni na sia ye no na kampen na ne sak ni tu na e sa ni pa ni God is good. He is so holy. Na pi takina to pa hi Topa nasalo. to ala adna bang le no ni He can do the possible to. He is a God of the impossible.
pasien pen hi thelo ane hello pasien ahi no bang abo pasien hi. Because in my thinking and calculating, as human being, the possible one would be that my husband gonna live at least 10 more years. That is the possible thing. Leitung mai sunna to kanai jamin kapasal pen atong no belina kum som pelma unta ilahi hina kayuna hi. But God, He do the impossible thing. Ajong pasien gila na atuang bihat ni mo hi. And only through the eyes of faith that I can see the impossible thing as God sees. Kay sunna apiang thilo kachi pen pasien mit to kai chiang ka ken o to pa de na pen hi bangai mo chin nai sun thi ka hi. One thing I learned from my husband, he is the pursuer. He pursues. Kapasal kianga kasin thu khatin bangyam chile na khat pe anga adong atam tung dong aham siam pasal hi. And also before he pursues something, he will plan and he has good strategy. Ina aman na hatebo angin tak siang ina ahi da dinggen tua atam tung china dingena hoi taka alam pitona aham siam pasal khat hi china kamuni. He see and he calculate things in the future. Aman mai na maring dong tampi tak hi. I tell him that it's okay. Tomorrow I have bread on the table and my life will be fine. I have a full stomach. Aman do saupi tak gelin kendo nang saupi gel china kendo jing chang ading sabwai ko ma pongbo lai le mo na te ke lung kilin ken na zahi. But he think, how about many more years in the future after I'm gone? So how are you gonna feel like what are the things that you're gonna have? Ama ngai sunna to sai na saupi pi tak ngai sunina chmong ina ko yin tam sia kalson ja ding pen aman bang chada ngai sun tam chi ngai sun jong zahi. I like saying in simple way and I say God will take care, no problem. Kendo to bang na sau ke na kom kala bang le to pa na ungge sak le din chia tu lai pao le din chia chi. And he said, I pray and God will lead me. And I think the very good thing for him to pursue is he pursue me. Ina aman do achil pe ka ku bana ke ong na de na pai ong na kham chia ma nge chi long kali. And I'm simple enough to jump in a boat with him. Toy bani na ama zaina tanai sunna te ha lo hangin ama ngai sunna bang tua ten patung amata tuang khobin aton khom kali ni chi bo hi. And only through the eyes of faith then I will start to understand. Ina ama yer na le ke na gela ki tel ke bang kholo mana na mito ke chiang ba na tel hi. Because God is our creator, Pasien pe em bol pa hi our sustainer. em kha sak pa hi He is the owner of the garden. ama pen wang ni lo nei pa hi. And I'm just thinking that if we plant tomato Aman gen pe na na me thup chi hi le and the owner of the garden will come and look at variety, maybe tomato, maybe celery or carrot or many kinds. wan nei pa na me thup pe na tuam chi chi da na sun le. And also tomatoes, when it grow up and tomato start to grow a little one and become big one. Ina tua te rak panina me thup pen ane ma hangina ongol ong pa ka ongga te ongol kama hi. And the gardener will look for and pursue to get the right one, the one that is ready to help. Wan ni pa na bang chi han chi le tua me thup pe ong et tak chian tua me thup aga te rak panina apuang te la lo ga tua amin pen ong song ina aman tong lo hi. It is unbelievable
that last Saturday my husband fly out to preach God's word, and then Sunday he is to be with the Lord. Ina nung sanini na kapasal kwa zikena ni pili kate tong ba yang kung chipen min tena suna panai sunlen anga isun mama tu hi It does not make sense to me. kaya dingena ngai sut tu ko ni tu bi lo But ai song I know he is a man of faith, and he teach me and my kids to concentrate on faith in God. ama pe na to kal suan pasian na semia kata te song hoi takena hium na tu ongil sakin bangle ongil na to kal suan ding hi china ke de kai tha ka ki ya hi And in the garden, the gardener, the owner of the garden, which tomato is ready to be plucked. toy mani one day pai one suma tua me thu ka chin pen a lo hun mama ta hi mani na And through the eyes of faith, na to ke chiang I know in the fullness of time, it's possible. toy man to pa ai sunam lam pani na o a hun sing tai le mo chin ong ngai sun thei sa hi That is God's fullness of time. pasiani ke na hun a chi hi ta hi I understand and I celebrate this fullness of time. God plucked that ready to be plucked the tomato out of this thing. o to pa nang a hun ching sa ta wan nei pa na tua me thu ami a lo bang le na a lo na mo ve mo china ke zong ka sang thei And it makes sense. toy mani na tua ka tel so lo thu pe o pasian ni to nen ai thei lo ni chim ta sin hi In God's fullness of time that he received Tyndall to be with him. toy man pasian ke la hun a chin tak chiang na ka pasal chin do pe to pan ala hi mo ve mo chin ngai sun thei ta hi And then I will tell Tyndall, I will tell him like this: it's okay, God take care of everything. ama ke na bang chi ke di kiam chi le it's okay hamo ki to pa ko ke mon na di hi ka chi hi I celebrate his life, and I want to say, Ukam, thank you for go before us and demonstrate that faith in God for us. u khamo bang le nang do to pa hun chin a pai khol hi ta chin dung da nge ko zong dung la mong a chi hi ta in Tupa. to pa ti a I just want to read Psalm 144. la te number za le song di li sin morning slide san on na mo wa zo lai san ho happy na For those of you that might have seen my Facebook status, I went to Washington, D.C. with my cousin. kasangam pa to Facebook ay intent thading vel chin Washington DC lo pa hiong And when we went to the hotel that he passed away in, I took a picture of his hotel room, and the number is 144. Washington DC kan siya na kapa unun siya na hotel la to pa ya a room number kay patyan zale som ni le ni na hi And last night my cousin saw me asked, "Oh, what is Psalm 144?" zanita kina kasangam pa sang kina toile la te number zale som ni le ni bangai tam mo ong chi hi So we looked it up, and it really spoke to me, and I'll read it for you now. in tua te tak siang ina ke jong tha ka nga tuon tua la siang thong sin no ming Praise be to the Lord, my rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield, in whom I take refuge, who subdues peoples under me. O Lord, what is man that you care for him, the son of man that you think of him? Man is like a breath. His days are like a fleeting shadow. Part your heavens, O Lord, and come down. Touch the mountains so that they smoke. Send forth lightning and scatter the enemies. Shoot your arrows and rout them.
Reach down your hand from on high, deliver me and rescue me from the mighty waters, from the hands of foreigners, whose mouths are full of lies, whose right hands are deceitful. I will sing a new song to you, O God. On the 10-stringed lyre I will make music to you. To the one who gives victory to kings, who delivers his servant David from the deadly sword. Deliver me and rescue me from the hands of foreigners, whose mouths are full of lies, whose right hands are deceitful. Then our sons in their youth will be like well-nurtured plants, and our daughters will be like pillars carved to adorn a palace. Our barns will be filled with every kind of provision. Our sheep will increase by thousands, by tens of thousands in our fields. Our oxen will draw heavy loads. There will be no breaching of walls, no going into captivity, no cry of distress in our streets. Blessed are the people of whom this is true. Blessed are the people whose God is Lord. Ken Zolaina, Muslimina, Natena Batzale, Som Lili, and Ayapanina. Kapute, Kaunani, Kaput Mede, Kalkamani, Ahi, Game, Utoba, Intupana, and I, the Som Pide, Kamun Kipon Wine, Kaput Pide, Kamun Kepa, Kalunde, Kadupa, Kanoya, Mide, Azopai, Topao, Namai, Napo, Tamlin, Min Bangya, Namai, Nanai Tamlin, Mihin, Tapain, Bangya, Mide, Husan Kato, Kibanga, Ama, Mide, Atai Dandan, Nilinto, Kibangi, Topao, Navan, Mide, Niam Sakinla, Hong Pai Sakin, Mualdeno Lang, Meku Swap Sakin, Hotel, Pesakinla, Amau, Tehan Sakin, Nataltan, Telonila, Amau, Susiain, Asana, Panin, Nakut Hongsanilla, Tuyan, Puyan Tele, Gandamite, Vandena, Panin, Hongan Kiai, Kamu, To, Zoal Chua Gate, Kitchana, about Kitchana, Zoal, very Ekian Panin, Kehong, Pelin, Hongan Kiai, Topao, Latakat, Gongsati, Habs and Som Hausaina. La Nantunga, Kumbi, Kumbi, Tetuna, Guazona, Apepa, Nanasepa, Ahonkepa, Nahi, Agilo, Te, Pianpanin, Kehong Honkiana, Akamuto, Zot, who again, Kitchiam Nabo, about Kitchiam Namonin, as well, Bebe, Tegam, Mite, Putsumpan, Kehong Honken, Katapateu, Atamba line, Ahanting, Bungdebang, Bangta Henla. Katanu teu kumpi in lamna dina kisui in kiu huam pite bangta hen kasau teu in anam kim hen pe to om hen na katu teu atula athena thenin gamla so ta hen kabong teu kum hen na atulu om ke ta hen ka kongjing teu chimo kikong na om ke ta hen tua bang chupa nga milung da mahi tau pa pen amau pasian ahi mi te pen milung da ahi. For me, this passage says two main things to me. Hilai sanu katun siang na tampi tak tau pa ke ahi. In verse 9 it says, I will sing a new song to you, O God. So right now I believe that my Father is singing a new song to God. Ane koi tak siang na lathak tasaliya cimakan tuna jamin kei naisuna tapan van tuak lathak saliya kauhi. And also the second thing is I know that God provides. Ani na pangkau kahian cile pasian pen eite ongfa ongpepa ahilam tateri. Even though my Father is physically not alive here, His Spirit is still alive in each of us. Tuna jamin eite to Ami pumi kapawang non hangin ama ka eite ongding tauhi. When I flew back to Washington, D.C. and I was on the plane, I was thinking about my father because he spent a lot of time flying on the plane. Vale, tung katuan sa bangkok kahian sila o kapape hi katuan vale to untang pitat ana sang kiri mo pe sina tanong semua sina tanong.
And I thought about one time he told me that he likes to fly because he is amazed at how human technology has just improved so much in the past. Và nên tuânเป็นcái hắc sa sa hi ngom sa le ba hang chi le hi pasian hi bo mi bin thang te le hi tu lai van set van te alam dan dan hi ka sa ngom ka sa ri ong chi hi. And I believe that my father is also like a plane. He has also improved the life of his people and the people that are around him. Kapa pen mi ami te le alom wal ka I thia mi tam pi tak jong ama to to chen mi ngom sa hi chi ka ta hi. And I see all of you here, I know that my dad has made an impact. Khi nào ta đã nỗ lực công vụ trang dung cặp bài amai xếp xa lệ amai pina sa te cặp họ khi. And one of the first things I thought when I arrived in DC was how the weather was cold and there were very many trees. DC ka dun sana kuala dama mahi. And it reminded me of Eden. To bang dala kuala makasak tak siang ina tadi cặp họ mahi. So I was thanking God because the place that he passed away is, to me, is similar to Eden, and I was thanking God for that. Kapa umur siya na pe kodam na tadi dito di bangay manina tua bangdan amun ama afatun di lawan tua dan di kita mau ciri nak sunan ini. And I just want to say that in every circumstance, God always provides, and God is always in control. Pasian ina kanun tana kata ujian ina ongwa ina ongke ina ama tewa yang leito ada pemlogi cik kopi. He has a plan, and even though we can't see it, it's comforting to know that my dad is with the Lord. Hadbe ama yang nape acing tang tak ini tewa angina topan kapang laksana nangawan jom apa itu yang ongel sekali cinta suntai tahi. And that's all I have to say. Tua dari genom ini tuan. I thank you very much for coming here tonight and showing respect to my dad. Tunita kan mi sa tak umpay na kapanay nao ko iniguan kung lak na man talong nahi. In the same way as you respect him, I show respect back to you. No te na kapanan sa tak sang mabanguna kapana sa tak no kan hen to song za ta kong kahihi. One of the biggest things I noticed about my dad was he was very, very confident. Kapal nun ta na kathe khat pen bangyam chi le bangya lungwang takina apatang hian no khat hi nam taling. Sometimes he was so confident in what he would say that I would think that that if I was right, that I was actually wrong. Kapal lungwang balian atugen te pe na laulo tanggene men to pen amam tak pi tamo ke ke ni amam tamaman ke tamo chi ke dong den hi. He was very confident in the way he even spoke English, even though he said many things very wrong. Kapal pe na thi sama ka man man pau siang na akhet na no khiam pi ma alao ke lo ai bang na age nam ba hi. And he showed that he was not afraid of saying a word, right? He kept on trying and trying to say it. Awang pe kherdin apatao ben lo ai zong na to bangan cham to bina adma na ma siang khathi. And then other things, he was confident in exposing my family and whoever he could to God. Ena ama pen ko in kwan ai song ama mai song mi te kana akipula tom ni pen allow me alo khali. He would speak in tongues in his room when he would fast and pray, with the mother, or he would just speak in tongues just driving the car getting some mail. Ama yun ta siya pe nai le arum suma bang chilia hasyang tho Paulo thungen kam tom Paulo thungen mo to ho chen kam tom Paulo thungen bang chilia lai ho lak chen nok to bang ma kam tom Paulo ama le ma apun pun khathi. No matter the situation, no matter the people there, no matter the places he was, he would always go after God and he would never stop. Khat ve mai zum hak san na jong ato kun om hangina lung ke vet lovin to pa o china pasian ko bina
ading ding tanga apai tin adinga thuangena up ding tang niat hati. And I think that is a lesson for all of us to learn. Tôi mani nông sung tua pe ahoy lamin ongla saktek pe leo chin tua pe ivet pia dinga lesson ten kan sa ha bi kau hi. He proved to all of us that there is no greater confidence than confidence gained from the works of God. Ina leituma nadang khen pe sang pasien kamang nga lungwan na bala adang lungwan na ring omlo si long hi. Even in faith, many times he didn't know what he was going to do, but all he did, he just prayed and worshiped God. Hadweli umna to palsona chi te rong thakatina mu pa ahi lo hangin pasialina amnong wal so pi di hi chi ten ama uble adin pi nya thahi. He did the works of God not for his own acknowledgement, but to bring others closer to Christ. Ama nasan na kanai sukat siang mitam pi tatena Yesus Kristus gumpal hon pa asan che deninga se ni chi ten tateli. And I think that is the closest relation I can get to seeing of Jesus. Ina tua panga anong tale au nai na ke pen to pa Yesus tong kinai sahi. Because he didn't care what kind of weather it was, how many people showed up. He just wanted to preach the word of God. Ama pen hawun bang mangito sede mi to le kam ta sekeda alawa tu again lang kahi. There are even times he could probably fall asleep and he would still be preaching to you. Kadele nai mo thang dong tu again la hi. That just speaks to the kind of spirit he has and the kind of heart he had for him. Tôi manin tua bangdan kamu tak siang na keizong kapana onghil na hang na keizong tua bangdan dong sin kanihi. Amen. The biggest lesson I learned on the trip overseas this summer to Burma. Tu Thailand kolam kapai na wa kasin tuman pakat kapal na pandai kasin na tungtong na panghinang sila. He had confidence in me and what I was going to say, even when I had no idea what to say. Aman kay pen muang chi takanang muang na bang kageni kathai lo lam na ngon thai pial ma kale ong muang niya din ong tung yan sahi. He would ask me 5 minutes before, can you say something for me? And I'm like, I don't know what to say. Joshua kathil manang paiton la minen na tanang geni e ken bang kageni thai mo pa ka chang pang le bang le gen le nong chi hi. But when I would speak to him and tell him, okay, I saw no fear in that I was going to say the wrong thing. Toy man kapai muang taka pasiana dinga ding tanga again on kizong geni ning chi ke ka kyan thon hi. Amen. Before I even spoke here, I was standing behind my sister and my mother. Ata takin tunin zong hilai tak kadin lai takin ka numune ka sangam nuna thuagen lai takina. And I've learned to come up here not knowing what to say or how to say it, but just letting God speak through me. Ka bet piuna bang gending bang hoi pen gending chi zong gel hol the ka hi lo hangina hilai man katunu chen to pana gen ninga kilom tang gen sahi china kaumi. And I heard a voice in my head saying, to pana kalung tang suma ka nung tang so bang gena khansa ka hiam chile. I have confidence in you, my son. Katapao lao ken nang muang chi pen ka bil kha ta hi. You may not know what you're doing. You may not know what you are doing, but you are doing it for all the right cause. Bang se ma bang gen di chi pen na thelo hang na gen de pen ahoi pen na gen ke hi ka tao chi na to ba kana ma hi. And so I come up here speaking to you just as my Father spoke to all of us. Kung din siya ta chen zong ta pa na gen ma bang ke zong no te bang gen ka hi hi. With the same confidence as the Bible said. Tua kapana lungwan na khamwan na ani la sang do pana anga bang ma bang te te. The Lord is my light and salvation. Kutong pa en kanun ta ne na de ke hong pa hi.
Whom shall I fear? Qua lão bị dân dân đi cái nham. Whom shall I be afraid? Qua lão bị mặt đi cái nham. And like I said before, there is no greater confidence, there is no greater empowerment than through the works of Jesus Christ. Tuan mana nak tahu apa kamal simlok tiada kalungan ada ngomong tua tahu apa kamal man kei ulung wang sakit. So not even death, not even the low values of our lives should even affect us. Dunia kapangmut siapa tuntang naona tua tahu apa kamal kei hangwan hi. Why should we worry about that when the Creator of our lives placed us here? Tuan man ongbol bahang na inung pangjenun talim cipen ilung ham. Why to get hang ilung ham wa hello hi. He brought us here together, not knowing that we would all be here in connection even 50 years ago. Tuma kuntam pila na tunita kin hibang na kapa luang tungtang na ikin kito ali ci athai ko be kono ni hang. But look at us now, look at the community, look at how strong we are. Ay zongina tunina Jesus Christ ang khalhat kiin event na thaki bia na hibanga iyong theken bangza takna elong yan. So I say to all of you, Tuan na te kana tu nina ataw na banggelong kanyan ci. never lose faith, Now ci mo na khasong ni kayun. never lose hope, Na lam na ci mana be sang ni kayun. and never stop loving. Tuan ci mo na i to wi ken la pasya na yung nalom na gwag te idun. Because just as my Father showed me, the same Heavenly Father showed me on the cross. Tuan na kapala yung ma magkay kayong papasyan ba kung papasyan singla te tung to ni ama ina i ten to to ong laki. And in 3 days He rose to life, Jesus Christian ni tumita jana ama ung to ki showing that the devil has no power over us Tuan whatsoever. do ma para Jesus Christ ba bang ma hi zona ane na ula mung kita hi. I don't know what else to say, so thank you. Again ni nanzong ki tuan long din to ten punge ita dong. Lungdam mama sekama lesia lupai tula kuna lasana kani na enven katena anuan ci asalina ila masana madina pancin provinsia na tuni tekiana asian kamang hong di rere papan khai kopi pan gadal baptis asapali karena tuni vet pihak ini pemah ini itu sotai mana itu siapa mamila makat sakina provinsi yang na siapa maju tu na bukan tu lagi. And then
kita kena tu kham te polisi na unjat pe hak sai na tu na bala ni telo ni manin ai lo na pasya ai tak pe si na unjat pe hak saloi bang atun na di tel sit ai manina ai ben kai to tun lom na mun ai manin to pe tunin ilung sim sunga ko azang ma wena azang sak ma masan ben no ni Kejong hi bayam lo ile doktor do kami invitation letter khau pai le le tulai tak North Carolina state ku se bola kamlai tak dingi to kita China Washington DC hi mun ni schedule cancel na pamatale aman ke Jerusalem ong nu se lo di na hi te kejong ama nu se ke ning China ken ta China ka bai pen te valele mata tipan aku ka bekena na se jinong to ino login abe kena cancel bekena duka sanini environment ni pili jing sangna Washington DC le to ni pi khobang jing sangna isagina polgama acha ding ding ni okuba kan som ni tunu ni lai ni na ni li ni Thursday ni na anong mepi na sunanong mepi to taka lamka the cargo zo ni convention na ke jo munjang di na ni deng sewa tukado kamnom sein to taka kabai di ko kumin jije te conference ke di ma ding jong holy na di na agenda te pan hai tuam holy min tikumina to he te khat de ki se man lu ai dong in tunina ka ngai sut chia ina nai to pan bu sak na ki set kan khat so e kin to pan ki kin sak lo mo ka kalendar suang sak na ki amma na ki mo ka schedule bol kale ha amma igena to pai dena bang mai dele tua pa pe midang login ong muda pa dun mo login ong bonong pa dun mo login ong bol pa anong va pa huong kom pa suna sana ong ipen pai manina to pa igena mo kete China tuni na to pa ge na suma ilung si iban zan sa ding chu bisa adia kena sabung nang bang ong tun ding ding mo chiang na kupi sai som ko ni kumin kapasi na asi jo kum khalalante kapasi chilai ong kha kum khalalante nga pani tunina tuma kum som ni kum khalai kapasi lai na asi jo kum khalalante ke nasi hei paningin tunina sabung nangin sangkapa luang ko gampan na mereka ong dek ding ang tun mo chiang ampahi hak sangat depom kala ampahan ci ko jong gen wami pasien kamam ka simpon ni dalam China inu hunam lo lamdang sa ini inu hunam lamdang sa ini pasien lamdang dan na ka soni dia alien sole tum announce sole ni sini bahaniam na chile eite in hi lai taka akip yin hobi ini hi tunong chiang in ahong piang yin hobi izong hi amangai siang ko bina for here we have no lasting city but we seek the city that is to come China government ESV version pani ai le tunina tulu khatong bo nuami to tulu impe khopi suan ni dokha do kham inong chia san ni ji ni tulu to tunina gen nuami bang dokha do kham za le tu ki jen hiam ji alam dan no lam dang sai kum som ni long wal rop ta san ke song sak khanga azin pol hi tua za imin nam sunga mangum mangang tebel thei sakhangin imin nam sunga tua za ina anga khatma ma lo thei na lo ka hin manina to pe tu na dokha do kam lamdang hi china kamua ahang kan chiang dokha do kam za le tunga zo mi ta i na ang pe khanna amman ongi tina ete tu na hoi tampiong se mani ama ang tu khai ji apo hi ji na gen kamohi leitunga mikil ning chang to ka Albert Einstein
Again, try not to become a man of success, but try to become a man of value. Tina. Ongen tu tau pi an tet tambusi tu tau pi an tu sabati. Ni buau zong hi indet han jam ken la. Mimman pa hi in han jam min Tina. But Tado Kampe is not a man of success only, but he is a man of value. Ama pe aduang zong pa tu. Mimman pa pai mo. Hallelujah. Boy man Tado Kampe man pa hi PhD ang amana at iki zen logi. Ahaw mana ki logi, ale mana ki logi. Amerika thalsa aten mana ki zen logi. I na to immediate umle minandang hempe ke tunona. I na lain na to na hoy tampi asset money. Tado akiji. Cikwa tunina genu ami. Pasien cai lo ini itu ngapiang kat zom lo ni. Pasien thal lo ini zom ngapiang bang mom lo ni. Pasien tak zom jinten tadi nak. Ia di asal zom ini bang ngapiang gelo. God has a good plan for us. Pasien ia di gel noh ni jena piang sak. Jeremiah som ni lekuan ni som nak na. God has a good plan for us for you John. Tahu pak ia di gel noh ni. Kau ben selo ni mo. Udah na udah tunina damia thokle da huai kasahi ni kadi bo pa atai ni da huai kasahi balite ta ki bang ni da huai kasahi dokta do kam kum song ale kum li sung ahu ko anapa jing vai ta ga hom pa I ton pia ki manina ham pa kasahi Dokta do kam kum ben kum song ale kum li pai na tuni kum do pa pol piken sa pa reven florist to ka keole Joseph Herbert Cook Dr. Joseph Herbert Cook kau so yitari la yang bo sakpa kum bang zalim ni manung tahiam ka chile kum song ale kum guk chile ani kum do pa chia ipa hanga ipu hanga e hanga ilok lok pa pe kum song ale kum guk nanung tai Dr. Lu kam san kum ni be ko pa so hi tua sama amin thang salai lấy tua tu ni noi khani ta nang kum tau pai le su kum som thum le kum thum ben ma nang tai bang ma sem le lo khonga ham lianga khan sao mo mo khong wang ma ma sep kum som sa di bang pai na ana sep pe ma kui suk le nam ba khat din dong ge yom ma lo le ko ni tam lo udena ude tunina pasiani Etepen asidinga ahin ete Dr. Kampen ahin dinga si we die to live and we live to die Etepen asidinga ahin idam na ana sidin ayang isi dong dam din tupi ande mana kidung tahilawin nun tal mana antine Hobi jual nong cia sani ciculu kagen mak bangin. Khamle mun to tau pa bola hobi pen jual in pa pen. Leitu mak hobi pen Washington DC pan ong cia san mo. Amen. Tu sa panang cia tu dong kita sanai pen. Leitu mak hobi pen Washington DC pan ong cia sanai pen. Hobi pen jual in pan hobi pen mak to ong cia san mo. Amen. Kampa kasai naluai cian kap bang banga akha sipat khoi te jong asipak lo tampio ma ipa nahi ci kam khajong zalawa anun tanga to kan la pe he ki he ni koi ma hiji kateli udena de tunina dokta do kham asihangin Dokta do kham abol pasien silogi. Amen. Isang pasien isang abol pasien silo. Ipa iuinaw. Dokta kham sihi dokta kham pasien silogi. Kola kalai pen khatau patluang ina la khat ina lung kham loi ben. Pamoge pasien chi dang teule chi. Alung kham lo tai. Pasien chi dang patluang le pamoge chi tai.
Kola siakam sian kai na kakopi te pai te alung kamlo chenga thungen en tala to pan dong lo chenga ma jong thungen to pa bo nang ni kai sun phong le chin achi bang dan lung kham lu hita udena te pudina dokta do kham i le dokta do kham i ai khamang thang te ami pi te mi am sa mi chi mo te i big sai America highway people na sa ma mai na to ben exit amli khadi dokta do kham exit number so malali na exit ai design khadi nia so malali na exit dia nama ei po pai lai atai pai lai ama ben exit number so malali na big sata apa ma rest area tungta namun rest area ban tung pagi atun na nga exit number so malali na man ang exit sanding ne ei po pai exit na di mun ki thai nai lo so ko chung September so nilinin tanong sina basa kasi do kan ai kabo dite na siapa nu simo kete hana kon muidin tite man muidin ko da ko ke nanga siam pina de na kuyo to ni ta tum kon he ne bujang dit ke man la ni anang musil de nang ke ni kilo ke do to siyo atu lo kilo mo masile le ti kanu lu ga ni ta tum lungdam na tu ta ko wa to pan ni som tum kin bigin se so pale ko pa sa he na lu ga si na lu som tum ba ti tu ni dong ni kum som tum apa kum som ni atin ko du ko mina to ai ka lu so he ne ma we have only one life, but we can change many lives. And nung taon na kabel ni kaya ni tapi kita nung tanat kaya dito pa na iyong sanod mo. Doon na exit number som na nila ilong pa exit tae som October som ni na kay ding ta ite ta iyang tiksiya na exit king entry na ilo. Dokta do campaign kay muna number kana Zongite adi itu satu sapai. Zongite adi upna to tawson lang na khosat padi jadi jadi. Izongi bublaka tapi do so sa pension na dijam te upawson to kala sa kole likum ebrokani somni na upawson tapi do so ke. Upawson lakan na buok ina bang na buok yang chile. Sianmang tong dam zo gam ko ma na pa sa sa pente hinge. Khana ma bang kapat siya nga ko ban hoy tang na mo china ham sa pipit kitwi na pito lanan ko ka tuni dongin upawson te putumang te khai chito e te hilaya atang talihan pasyan na alam tang na ite di pang te di na aman ko na sa masa zomi dia din pil na ko sa pai king katyam te hi zomi dia din na singam na ong pan te pai king katyam te hi zomi dari patta na ko satpa sero ko hak lo achi pe ni to ma mahilam nang sai tei nangon ko maru hagen te chile som ko ni ko madola som ma deli ka sang kala hak mokin ani do akit ei ke lo ham salo ka jala ham tin menina sero ka mo ham salo ma mai ka chile lai to dola som ong hak mo ong tung mokin do ni di pan to ma pen do ka do ka ba kinal pen apa ma akidin pilihan mo Oh lo ka samo tema tunga ilung dam doy pe. Amen. Woi pot mo kay. Katanu pumni apak khani apak ka sang ka bazok san le pumni sang ba ka ka tun tak sia nga. No izin pa ti asa kau ti. Na zin pa hi ke ni oh. Te tak le chin na zin pa hi lo yi. Ni ta lum ni ta. No izin pa. Tiasa, ông son chạy mo, cái gì ô, mình nuôi tôi có kinh nghiệm mình còn năng làm gì về thế, ông son là tốt na, kalau nuôi kia na, nộp thôi, bây giờ kita kena mau balik lah, bây giờ sắp mau lagi, boy, pinang mau dia kata, no, izin pa nak itu sakau tuan siapa, mau thâu khát to, na kau jadi udah mak mati, tu mau thâu khát pokilen, tu di takut oh ke ni mau. Dokta do kami na som ko ni tumina dola som mang khak en tu dong mang ro kami aman de phok pe ma lo ni tu sung ten mang ki thona tam pe mai na bang yang chile
Zizet de vaya kelong panmun nei ka hi manin ko pium pa na le pe inte pi hi tula dalina pasene pina to kalemi zizet de local committee po ki som de le yomi to ka to tak president ni ilamung tia na le pe inte hi tuni in ki chua ma panina zong kadami dong kibang bahan ke lung sim koi ni lung sim koi ni tek tuk tuang pen ki chua masal nom na ji ha ja tu non phalo phok lung sim siang kau ni nam te bo pen ki chua tung bang ngom allo hibak bakun ki chua to la ngom sem mok kola siapa orang kata kabiakan mohon lang desa mina man bang genya jele nonge tu jiang na tu soi lo ye bai nong mo ni wa na khial mama di ong soi ba la den lam tu bang lo di ong soi lo la ingat siapa tu jo bang thai chui mo ti wai man na zo ni de ong pan ta dunia na ko ki nu bi khat bang ni ka ka zo ni phata chi si nang ko nang thai ka nan ne la ba so ka chi Mosi asli kate Israel ni te akhasim ka phi mo ke ida ati ka phi mo pate si ni homa nui den bang ko mom kholoi mang jena ba si ai ni ko no de chi dan ka ho be te ulal te khat den na ki gen ka pi den te hamina atapa lo kon kala si chenga chale bang tung kata abang chen na pa thong gen kholo sisim Cina again kholo sisim per ba he tu mai che wala man mayam do hang na se go ke ka pani na sila rin te tu gen na ki gen khat kata pani na si mo bin boy dalo ake si din chile lagi pauting kalau ni si din chile la pauting au ko pen la pauting na kun pen la pauting ka si te pu si nim pa man kik saping chi do khati ma ma ni si din chile aki pum kia kam to lo ni te se do kam di ma ikik sa lo pa mai mo itale amma hi pot Bahkan pen laba ke saksian na ngabla abeng cinapin asidi ilegole selo kam nunggu di pot di kulam au tok malu di cian utena ke kha thu tong ai tak tak u din ni mo ala ut ke lo ko wa pa di kasinuam ci ong lak ahalo ke kan nang sinom mo jadi letai tak tak akam de kasinuam de kasinuam de lo ni mo tuni nute naute izongi tadi lam la aksi hina zongi de sunga leitunga international level la ni la ka aki hel zia te ma tabe lo te la ka khati mo hi dena tapan do ka pamang pau zong khali ti ari ta siam ki tapin kan mang siam sama ma hi ela ka na de khali te siam sa na niจะเสียมสักก็ละปาปีพันตาอัตนี่โดจะคุมสมจังตาคันนี้จังอัตาอสวไปแต่นี่โมเนโลปาจิเสียอีลูมาไม่เสียงอัตาบังกับเลยนักการนาจักเก่งจิเสียอีลูอ่ะปองตัวเสียนี่โมเนโลปานักการนาจักเก่งจิเสียนั่นอีลูไม่เสียโมอีมาเด็กๆน้องนักที่ส่งลูกด่านเลยวิธีการเดินป่าที่หนุ่มยี่ขัดเนี่ยที่ภาษาเดินน้องมาหมดเจ้าสันเด็กเด็กเป็นหมอตั้งแต่หนึ่งเรื่องนี้ต่างจีแก่อุตเทนเอาเตตุนีตาเปดกระดูกคำสีกระดาษนี้ก็ยังกัดจีหิจีตัดหิติน่าลำดังเป็นยังไงล่ะจีหิตัดอย่างนี้เดี๋ยวมาร้านอัดบุsekarang dong ibu kemai ini, ini sangat jelas luar. Panak pola luar, ngai sunin, kacik kesan luar. Zan ni tak ni tak lian kita kalung sima. Naga. Tupa ke risok hadi tak pima eci, terolak kalung sima lupa. Kapan orang zan pan? Begele, ejong pima nak suku ni. Itu nak bermok dengan isang itu kalau ni tambi jadi tambian nak loh betul nak bang kita le, kuni tak pendek, lung sinna bang di lampang tot hal tu mami deh, ada sen di mana kan hina zat solo hit kuni tak pendek,
tau pan ni dok thado khamza tu tu na lung dam na thu tang tu je je no mi ti na mu amen toi ta ke lung sin no suak sak ni yang lung muli toi man do mi dia ni tingak na sut pi bang hi tin no ke na mu hi dok thado kamu sen na pe iminam bu le minam dang te adi ne honin patau na lida na hi iminam bu pintu pan bang de ri tamo iminam adi ni ngai sut na ding agenda kati imina bu tau patung akal ikia na ding to pan ong sak na ri chin ka umi imina bu paset ina iminam so khat khat kikala i na kilai na nei di ja ama be o han ko ni chin ka umi e do ni be ki phat lam ala ma ki gen sen lam tu ma be an mo le ki gen so te man ina dok thado kham tung ta nga ini nama ingin kigen setsan ki pa to na lampang to akal swan thei dinga lam thak to pa ung sak gi jing ko hi leitu ma Catherine the Great ati Russia kum pinuna amin than na gen te I praise loud I blame soft na pi takin ka pa to ya dam takin ka mo sak gi dok thado kham itunga to thu sim putu na mo ma Udena ke tunina to pas wan tak na thak inga na inga sap na hi kin ka mo hi wa ka te bang kim lo lu tin mo mai changa ama me sok ka yin hata khun lak yin hata ama kala masal lo pen yin khat mo kin ai ha asian ye mo masih dia tak umi mo te kayo kaninta na pai kayo mo te kayo kaninta na ta kadin bay kayo mo te deep kwat na pataw na lingon na le luhi mo na tutug na mi mau kin kuma ong kalian hi chin amuhi ong kalian hi chin amuhi ini na misian lung tan na ya pasien mai pa ataka izon na din to hi chin kamuhi Tuli ligat tumin kasanggam tu ong sina Ibrahim kong nina kasanggam nuwa si ima kakatong ka babe tuli katya di te kanaw kisidim kasi teng dalila kum som lilit kum nga sunga kasep zolo kamang thang khat dek kamat zolo pen kaluang to lungdam na tutan ko vinla to pa na senang kaluang ong zangin tin ka unong gente asi ka dak pa den to ina aluang to nili sung lungdam na tutan ko vin pasien ama ay tak ni tibe lap sai manina tu ni dong pen talung ong nuam sak to mamay tutong ini tumsukin dong lamdang sai dena kalen mapangina siya nang bang ong tungding den kajang na ko hila ma ong tu ma lo kejong ko ma ta kituak se do khujong tun ong tung am la ta kituak sia ka ma thai chiang saninia sun son khala lang tung di siya munto Norway pai Amazon ong tung di England pan siya ko si jang tan nai ko lang ko lang tung di wai pasen mo lamdang lu ama ite pen ini intau pan ong tiro ba tha ihak sa intau pan amite kai tingkai ko ni kamu ni amen sedo kami pasen ilo ma intau pan ama iti sa katanga kai yang kai ko kai mo tu na gam tong pan Australia ko pa yung pai din ci sa a pi kam suma ma pa ng kine tong pa na ong pai din tampi ta ong pai din ci te isa a ong pai lo ten mon ami ang pai thele ka alung tang ong pai mo amen o imin nam bu pa din khalam khalok na pi apian na mo kin ci taksakan to din to apian na mo kin ci pasyan na ipen tama o hiji mo ke ko ji din kahiyam cha idin mo to pana ong sit na ha to hin je ji na tu sun bang ngai sun suni wai ni na si na nam yo ni si sele si pa am sa hiya
Dùng như thế sẽ chặt chân na bang Fernani ai tầm mô chỉ mà càng lắm cái sẽ chặt chân na bang lung lâu tổ sĩ ai tầm mô chỉ lại xiên tổ in nè của mô na tổ thế này từ mà lô tao ba đẻ nào mà tao ba đẻ tao ba bài hông mà xem cầm chơi tăng cũng lại mà Dok tado kampen si pari tiang takasiay man si pari. Saan kuy pumasok ko tum ko mina sa tong no te poti kasina. Sa tong no mina. Ong tai so sa pau kai hulung san yo. Ko poti tu sum ten sino lo ma mau kum som sa ya sila mung kum som nga sila kum som to sila kum som sila min at ni le sila on kamut. Kaso sa na kinili asite to sila yo ke kunya so ka tunya site te amau pa ha lo kinili asite je. Kalau tunya si babang kaya, tunya si bapen, kalau si kamsa ako, di napan ang tiyahin ko, si suwaki. Kau cakap ini ya, tuan tu muna pai cik mau kenong deh. Pai tu muna betul betul. Kampung dia betul tu muna pai cik ini. Ang kau cakap itu evangelis nanti kau bangga kampung nak azang kami lukai mana? Pun kita teh. Tunya sangat bapen. Dan tak kira pai lagi dihei. Helak pai dihi. Baru yang tak logi. Kalau si sulit kapama kapatang kilom sam kilom yang si kamu sih. Nang si si siapa jadi kilom tu dia mau kerja. Dua kau takin kau bagian anu le pasong dua ni takin tu pagi na semua. Atak tina tawa. Ata si mahang anu le pana dia kalau dia mau. Udah nak tu ni. Pasien ong sabna itu yang sabna kata di mana dia cenderung isi. Sinai kita lah cenderung ini jangan hi, kita lah kopi jangan hi, cuma. Tulis lagi aku England kapai binte sang konga, London itu yang pot, atau dia ni London sang kong panang kali aja ram tu bi pai di, ong di kan bersama orang yang kau. Kopi pan kakulang ko jadi kuat naman kalau. US yang jadi takde, jangkau ang kakek. Tulis lagi Jerusalem kapay di mountain ang topay su kapay di mo jami. Ano na ako pa bang kakek? Kota lang pay di kuat naman ang kakek. Kung kalau bisa nangon pay susun. Kopi pay di te kadam-dam bahang. Kopi pumili sa atin. Amen. So kalau dulu makan jangan aja kilum sakin kap di nak ke toilet tu pak hai mau pit kap di ilai na nulum non lo na nu kai kia nga om tin tai na kita ka pen na nu lo bina atuam na alei be om lai hi ong chi te ka tu te nu ko na ong ka ye dok do kham som chum ni na tu fan dok do kham lakin ta tu ne itu ampe dok do kham atuam na alei tan dok ban ka supply Ani ko di matani dok do kham aluang le akum ding yang son lebih ayang atupa pum lo di hiang ong ina na pum lo di hiang dok do kham luang te aku na jente le so kin muat jente dok do kham na hoi sip na cipatan mo ni lo di amen to sen sen to pa Yesus si yokum tu ni balta Yesus min tu di dong muat na lo di ong ina dong muat na lo di atupa dong muat na lo di Ikan lah kami ni nak panen orang tu, kita pun nam boleh, nak nak tahu nak apa tu ni, nak nak apa acupa orang nam lah. Inu tu orang nam, silohi hanan kigilong, acupa tu hanan kigilong, hingsit set si. Sampai kau macam apa? Siapa tinggal kan yang boleh, tan get kalai esi, ngau song si nak, tanjang asyik cindok jadi tunggen, kasih jawab tunggen tu wintang ina. Tau ba pasien dunia kasangkam no tandet ka la kong do hile chin khat ding to bin sisak nai ken ka chi jingwa khat ka ding liwa hi wa chi tau khan di hi ai yung kong dong lo nai man nang i program so ata de ka yu hi ai yung dong lo mo de chi da no thi lo mo
anong tayo mo iya. Sa kanji ano di katalompa, ong si na salwa lompa dia kap sibuk ke, kalau kuang kop it, sibuk jadi thoi it ke, kalau ke huncang jadi itu, nucing nang nalompa tu saat dia ngai mo kat ngai bay sia jom thai ba ma ke, kalau kita tahu jadi nang ngai loy, nalompa ngai tak tai tak ini neu lain neu ai mo, neu lain ong lepa bensin. Lita yung kem jadi nalet tak kem pi bensin dan neu lai la thua ong mukha jadi lo thua sim to le dan nalet jadi lim chit changa ong du mo ong lai le bagi ong itu lai yang ibu tua sana ong itu je suami nalompa apa pasien lagi udah na udah tunina Feni Kosti le itu ma gospel la thua dong tu biat bak ama ko ahi ka geng geng di ka sasadin hongon papat na sun lawin citepo ambil ko mo mo ka mi toy na to no na khomo sa ala dong tu biat bang ko ki kum som ko kum bak te ong sin ahan to bang ki garian chile Feni zen Kosti si hedan wa si kutina aset din ben aset din nu Cina amua so pigar mo i set din ten sen tinta mo ito pa din suwan ka pa ilay ahang sumpa ka nutle ahang sa lai na suwan ka bang nam yang chile he is not here for his region ama yok non lo hi thokin ta hi chi jesu han suwa to lai ki suwang sit set i uten autte tunina Dok kado kami sihat dan wan ikut asyik ingin tu sentintai. Enak kuncing sana yang taubat anak set jauh satai. Aku mencing sana so malah dihitan ini kau yang taubat hitan kian set ingin tu zohi. Dia ngamai pangkok kumsom sekali dia minta tu bang masa tu tampil belum mau ajar. Asyik ingin zohi. Lung dam na hutan ko yung dấu sai mi he na den dấu sai ulo na kum som ni ile kum buk hai siapa ba ko chia lo china sabi mo ma china o dun te ani tong san te e sia nang ko judan ka chile ka na hi kholam kamu akipan ka mai kum som ni le kum buk haing ko ka chia lo china tunina kalau mau baca untuk sukses, tapi mau tunggu na. Api nak boleh tanggung, kamu hatu mau kate, pasien ini dia nak ikat kamu mau hijau kacang. Nah, kita kita tak nak kita kacang kita na. Dulu kau kan thumai hakina, hibang thudeng gen nolo ite hiyo, gen ni hetlo kahi, ong cici mau hijau. Kita ane kom, sunan ane kom, bang gen mau kemcile, siapa kayo? Tadi masih setia, napai lo pamo di na hi, ti tumbe ang cimo. Abang cek tumbe ang cini, kaya pay soma din kan pay di hi, cik. No napai lo pamo di hi. Ama pen, alung sim kadin take na katan na ya. Pay no lo di kay te, na napay ang tangun sa ungkay hak may digin jong kaiso. Uday na uday tunina. Pitamang ku sang kana, sa humnang na upapi na pitamang ku na. Alayat na suka Facebook ka. Kau kampen ile pasien isusu inle pasien nungso ji. Ikisu ke kalau topan di sini atau nak inle mo. Enjo asulu ikang asulu yang turina banganin kesian sa ininta na kok nung tanga hige. Tuna kong din lan na kaya kong kay samono pakan kay kay loki pasyan ke ongkop ikut dia pasyan khut imit dia pasyan mit ibil dia pasyan bil isi dia pasyan tanu pasyan tapa itate ya lo to pangkop ini lo imoto to pangkop ong ipial ong ikop ni bang lagi kong din khangkhat ni kong din mo khangkhat pe kong di kong din en tak na jadi sang Tunisia di kana nai do ye ni tung lama kimano
suwa ko suwa nagpipay-pahiya ito. Kabege pasien ben tanaw do bang atien ka piano kat unna tamlua ju khaman khama apok fa te khom pasien phok tung te lo te khom chi mo lung kham alam pa yong no lo chi mo dong ko te hong chia chia a chi mo alung kham te kham no la atiu la asiam la ani la che la to pa phok la a chi mo alung kham te to pa ke asiam da te khom to pan apa yu na na san pa pen ko pen keung dong le tua ta san pa la kum ni tak zeni ka phot kum ni tak zeni tak phok nom ka wi de phok nam te ayang to pan keung dong lo wa cha tu nya ni ka pa ta bi ta kham pa nai de ko keung dong le to ka te zeni ta tu ngom sak lai de phok nom lo wa pasien keung dong lo kham pa ma khang kha ta ding de dia ini sabe de to pa ko pi te sene Ejo ni bepen ni dang ni pui pate mo adam lai na ki jo lo asi bek chak ki ikin ipu pu hao tin khup luang hom atang ko na khagiat ki koi ki tayan khagiat so ni tam ni ben khagiat ni kata ni som tung to dewa pu sa bang lo hom khagu ki koi dam lai asin po som tu ma ti sap api bo hote ben asi ke lu hom bolung dan na su to sui Yubi pa katena papi te sa si phong man tem tato khong to ko ji na banga lupi khala papi khala to ka pan he lo cha azin jogi na de ka papai lup na nge bu alom nu ko pa na mala pai to able kila lai de kila lom pan tu ne ka sia idam lalap nu pa khong kilo in pa khong kilo isi jangan lagi nakin mama tu ni tak sangkam te elah amau tu pada ini kita nak kita jatun apa urusan bang heran ding amau bang lehet kemu bang maki dasak dek tak sih amau bang heran ke lonten apa ini tahu luar siang amau heran kai pada ini tahu dah lu tak heran ke lu GPS lamla na sang khase ho lamla na man jadi ngai lama mau thimo amen utena ode tunina to pa hu kok sumi to pa ina na kam so hiam tunina tenina jesu ina kham phit phetin ko teng pai no hiam napai na nakamiam nanui na nakamiam napasali na nakamiam nazi na nakamiam natatay na nakamiam nanunapai na nakamiam nasyatay na nakamiam napopibitay na nakamiam leito nga dami bakso bakto de chicken nunapai na kamlo jesu na kamlo de jesu na hampit kata nunapai na hampit kata damia khong le misya isuk bato bang ilong di mubi jesu na khamlo khonga tuni in kong pai na one te na ke dok kha do khamin jesu na khamun ken khagi china ong vai kha hi china chet te dia kanu ka pate ong ni sabai mong pai chiang ai nau kham na pingin ke it na ka thu ki hun di mom kai lo moตัวเด็กกับปันลักเป็นเหมือนกันเลยนู้นเลยไปอินนาลาสาวิกินขลุ่นไว้เตะเจสุอินนาเด็กกับคำพิเพติเลชียเกย์อสุนาจานาตัวปาไม่ปานาจงกะฮีกับป้าสองคนเลยที่กุมาซีแต่นู้นสองคนเลยที่กุมาซีมองไปเจอหน้าตุนนู้นเลยป้าจีของนัวอีกแต่อุ้งโดนลูกจากกุมซองนี่พาป้าอีกแต่อุ้งโดนลูกจากกุมซองนี่กุมพันบางพาตัวป้าอีกแต่อุ้งโดนมองไปที่ตัวป้าตัวอีน่าคำพูดบอกอีลุงบอกคำมาเตะเจสัวอุจิสันเป้าทีเดียลุงสมุนบุญสลายอุจจาระจะตุนินุเลป้าอีน่าคำเฮียเจสัวอีน่าคำเฮียนักเตะอีน่าคำเฮียนู่นป้าอีน่าคำเฮียนักคำเฮียนักภาษาอีน่าคำเฮียนักจีน่าคำเฮียUS ya tambang apen US loto
kimakai lo ini yang ite pasien lo pila sungguh to kimakai di ha US lo to na kimakai boleh kata teun Yesus ini nang kamlo di nga akan semua amal bulung suak le di Ariun semua bulung suak leu ong ku suak te ong tu masa pendiam cile age ya inkon pinule pamang tu masa pendiam Amia mo na mo tong pamang kan ini ine som li gil de anaka tam kasih na sunga o kate bapai thu be ni kala ata te tahan asam namlo lo inkon tapi na mo bang sam namlo na tayo mo thu be ni malang mai bang namlo kate sam lo de ama bu na suak tai tianga sam namlo lo nei tabe lupa ko ina di kamlo himanin US lo to kikanga himanina asila thune ngom apa salna uknuam ul kada ina to nung taloy man nu pakisya thongtung akitan ik thumle li moin tunin Yesu ina kam som di yang Yesu ina kam ki pele mo isi te khong mo ikite ma sang hoi sem sem zo pasal te khong song mo hoi sem sem zo sia pum nangin beo mang tang te la si te pasal te khong mai hani chika khoi zo chita pe go bien ka ku na yo chu ku na nang di la bo di lo ni khoi zo hi tunina illa chau chang na nu pang khom khalo khom na mong khom khana mo na chete na lom nu khrianga lomo ngai luai na chi len na chi a he ong ki lang dang tu yang apa kau tel kau kolam pai suk lan song dia ba alep abia mo to hat sa kui he ta pa tuang khana tuang hi mo to he nga ba dop sin ho chi bang dan na pa ke tuan man sok ki ben teo chi le asak ka pilen sok na lu ya chi chao tunina na pasal tiana pasal kalau lomo uo ongai luai hoi niat nang tu kitien kha kam pa luai chi le chi na lom pa di pong ko di nga jani khong ga na khong a promina khong ni khong ei di nga na ku tau lo pe na chi chang bang dai na ka khong chi di luai ap chu tak pen lei tu in kon chi mo kum song ni le kum buk bilo bel ku se to ni dam dum ba ya si dingin atau kita tak inkuan khatu tak taka atau kita keben family inkuan sih mungkin inkuan kita kau atau mau sui sama atau kau suka apa itu manci mau di tua tu kan kalau kan kau jalan di tua pasal tak baik taka kita lam dia lam ke pasal wasip bol amin dia tadi kau pikir ini nak Amin tu dia ni aku pikir dia kan siang rumah. Kau pasal ni buat lungdam dua tu ni tak mahu tangan lagi kalau lu itu di lorong lain sini dah kau nak apa jalan itu now ni gua now gua baik itu akan tok dari orang nak boleh kau pernah tahu tak Kini tu orang masih tak ada apa jadi. Yang dihongkan thalang lagi tu ni pun ada kalau lu kam siam pedi kalau pak kam siam pedi jadi cetak tak hong terjadi nak lu tengok. Dan terjadi nak tu bang lu le jadi nak ni cian ni. Utena tu ni nak. Jadi suit nak hampir peleng mo. Kan bagian mau po ya untuk tak bang yang dia yang cerita. No lupa kau ki mo ngai pa lo dingin. Lalom nu sang Yesus it jadi. Lalom pa sang Yesus it jadi dingin. Lalom pa na ina sang Yesus na ina tam jadi. Lalom nu na ina sang Yesus na ina tam jadi. Nu pak kisyat na tam lo hi. Yesus it man lo yang ai ki tak sia na tua. Iki no lo te ong gom di no lo.
bongkap tiklok lu ngel lu khu mabang gen ta tulai tuai man tunina Yesu ipen ding yang haleluya amen ipen lu le pa ina jong kham lo khani Yesu ina kham son le tak sat china sang kha china te le tung la tak sat china te de adan mun kha china te alau tuai man tunina Jue se kumpi na kami kesawian, ko kam kumpi na kami kesawian. Leitung kam tuam tuam te dong kam amawam na te gama akumpi kam te na kami kesawian. Ki kam hin kholo khadi ayam. Kumpi de kumpi tau te tau pa na kam som dihan. Amen. Tuai le tu oi mam ni. Dia kin khom pai pa ya. Tu khom ni muna. Lah kau ni sak mulai mau topat yo amot ngahi. Amen. Orang tu yang topat dong tu kalau cipen topat awak terlalu. Awak amot ngah solo. Orang tu cuma topat dong apa cipen mau topat mai pada sama topat awak terlalu semua. Jite kau pasal kau tu kita jokum som ni pa na jite kau malah ngah naik ke lebak cingkau itu. Bilang te bela halo siapa kau ini ciri jika tu kau bina siapa kau ini ciri bang pulau ini kau betul bang kau mah iya ni tak jika orang kulit mah iya bang kau pun now bang zakat kan kata kap sakbo tate kana awak terlian lam tak sit bah zangi di dia Tuni Yesus to ipisok na aman makna le Yesus oi dan terima ilmu kam te to pan he oi Yesus tersak ni kha thu to tuni ta ken khalak na jinga khan na gu keu te ngon pe pia adam sak thai lai to ban ilung sim teu na ngam saka he amen Lazarus tu nga si tu na dial pon pen to hel se a aswak ta sak to ban dunia yang sangat itu pan ong suap tasakta he nung hui te Yesu to lui ga akai so bagi Yesu lo to amma tu lui la ga sanat to kwa Yesu to at mai lo te lui ga akai so bagi yak sanat te tu ni na to pan ong kun pian la lui ga to pan kai ta he amen uten au te tu ni na pa hote nang ben na tu semua tinggal na kiong na dokado kamon kile ini nam semua makai pidi gambung gambayong pan di dil di bang cimo dinyam ci tampin gempeng tua kasahi lai sing dong sungit ciang mosi topan samin kanan gamnut pilot napi zoswa samin ani dia kanan gam topan rusak de buang den haleluya amen David dia tu lambi topan tiging sak lamsak lo natin at apa Solomon apa gigit natin to lamsak buang de to pan yung sedihnya mosi mo sopang kuang so natin kang sakit lo hide bahangin to sopang to pati ko sa hide zona kami na ho se tu pa to manin asung panak yang may piboset ni kumpian ni lai buang mo Zeko paminta sudin kial pitwak den tali atapa zo sudin kumpi anne khalben rutina ansang dong jem jem mo pa kuno ma ansang zeko topan ako hinjong ben hagalay sa mete senel kama tui ko kadwa kap mut napi topan o azakya tui kuk topan pilay bo ben rebika na nonu jing sanga tui to ya apa den lelu topan apang kupa luak sakli dia lai bo ben tuni na iya din na topan bai pakangan hom zolu di iam tuni na dokado kamam no kanen ma ni ayam katak ni patupa oni ai na ni ana ho se ami ama di kamlia di na ini dan abisan le jauh ni tuni au na te ong siati dokado kami tuni long bai khak thupo khat gen wami anung ta pasien hoi takin
na itinun. Napilas lang natin ito pa din na zangun. Nasumna pa ito pa gamadingin na zangun. Kamangkang te itin ka na sikmaban na zomun. Zawid yan yung kapisan na ka na sikmaban te na zomun. Tikang may hak din kalamen. Zuwe se kumpi sonet kinedi ina. Tuhan sa pualas sa pag kumkumin. One day, nukat ni tiyan kapi itu ha. American pay itong di China. Aku lah sok tungguk te. Tuhan sa pualas sa pag Julai som ni na Armstrong te kapi itong patungtuwa. Sonet Kennedy vision tangtung ng mokin. Tu Florida pa isuk leha. Kennedy Space Center China. Rocket Port Biden Kennedy tak sakwa. Ahang tangan tu. Amma vision out na apula na tu atangkin ay mo. Dokado kami kami na din na hindi din. Abigan tapi tak. Tapi itu malah pulake. Hangau itu malah pulake. Mipil itu malah pulake. Miao itu malah pulake. Mukhi itu malah pulake. Dua ente. Dan siang tangtung beda din kalamin di. Tuan ni siang amin kilolong amin sinilong di. Tuni na ute khalle khanna kidullah na hoy na semo dili vema pian thang dini mori ka hami kusi boy grade wilson ina ni no ni alban metigina agya tupi ni kumami dili vema leitu apasya ni min thang lian di asobi ite akipor hom akipum khat akigoma khutkile na tunina dokta kami a vision te atang tung sak ding na hancam dingya ukna to kita kini maina no tulla lamet na to nanang taun si kitjang ci sangin dam lain khalek nakipanti nakipatoyin maina no dun cike aman takti fute kung bai hak fute ai lanjong mangutini alam kenal te tunitakin dokado kam to hununong ini nate sunga kay Jesuit natin takna khamwame dokado kam ait Jesuit kay ongit delingin tunitakin Jesuit na khamwam chi he na to amaya to mang samke ni ajong thuga sa ngami Jesuit na dokado kami akhama luang khamwam takan yuyawa to pa ka kami tua dokado kam ait Jesuit kayong yiten la Jesuit na khamwam hi thungen na ingin tia lungo kana boleh kutong lamun dete thungen sa ngami Jesuit na tutak khamwam achi na muhyam utenaw te mai je medlo takan kutong lamun Jesuit na khamwam ila kam hayam thungen na den teng sa ngami Jesuit na khamwam na muhyam yom hiam ai kele nun tang na lui bangsa asep dia jong dunia ki pani athakin dokta kami tungta na kanun tak na athakina topa lama kal thak suani amma mai khan lang sang ta jong jodi hi cha lungu na ni na boleh na lam pasien ba le namun wa yom le mai jum le tak nun khun na lamun to na mai jum ben de mai jum nang yen to mai jum le tak khun na lam le nalung sing siang thong tak khun na lam le kanun ta na kilam ta kanun ta na ali khen tu ahoy no khen tu lu siai du na ki pan pasien ba le na atang na dokta kham tung tanga to pan te long ama tun ta na ai pang ong ken la kanun ta na ong lam sangan ci alung ru ben kudalam tak te yom khayam lung dangi sangkam pami adang lu ayam pasien ni ong mui ni pi ma la ni jan jan lo to pa ma kelam pasien ba na mun mun la ayam ni kenal te lung dangi ai kele dokado kami tungtang tu nina katak sama lah katidam ni aja pasien dam sakdi pen dam sak lo di tu nyong dam sak lo di Jesu dokta kam abo pasien ong dam sak la tu nin kadam lo na limpin to ilam so no lo ini dam sise din topan ong ko henja pum pitak sadang di alungun te ko na lang do mai jumelo te ko na lamon lungdangi topan na lungro ko topan dam sak dahe ale uten au tetin takin pasien na lambang takina ana se pa
ite la u ong gem ge ameri mo sin sal mo te ko ni ya to ka do kham to ba ko atu pa silohi ongi na do silohi ada se ko do silohi to ni na idung tala tu pa inga lo na ai dingin lunguli dena pulang tadi na kabe tu nang le sanom de te punuk te api ni he pina to na pun tu na kan di sanom mi to pa pasian tu ni ta tina tai ma u kasanggamu dokha kami nang ma ya ong zot na tung tanga pumpi tak sa dam lo ki kom hem tu te tunga tu ni dam na nga ni ong sakta mo to pa halam aswak kalau jadi suat tanah nak ni dong sakta lung leu lung suang hak sa jadi nak nok na nak ni dong suak sakta nang ma jesu ikna ham solo jadi nai na ham hit le ni dong sakta oh de tapai kum som ngala kum ni sunga athunge ti la jinga thunge ha la jinga thunge wa to la jinga thunge them pe tunya pai ke tunga phupang tu sela na bang na kamu kita ko ni sakta itiang ke to pa na matulung dan na ko gini jesu nang ma min so na tu ko ngero to pa sian oh amen tu kami hindi sa may batu haping ni ulama may sa pangkari dunia bisa pasian kamal tuton na inuntan na hatsiat aling topan na kafire lang kesohi sikauhi unitok na di hun lam hitay man na dan siang na ito na siya kamang nagla ng makahinga o siya na top na sugat natin siya sisit sugat natin kung mangsakiliya tua may na tongkat kagay no pina doon ka sinukam ading pag apkanuante kung silang ikadiyam chituto kapyanuam ini dia citek na ama bangdan na jero hiam chile kanan le ikuan sinama ikuan teni pa khat suami na keciang ina US embassy pe pa kual khat tuam diri tualo adang kipo na tuam panai songin ni malam panai songin kual khat panai songin lom le kual panai songin na pa apen wang ke pe apakin ipuak sang na asundan kating jam pelenci siapa kai ke upatena tuadan na ngai suna inte nuto zong keoina siapa kai ke na toile pa pen akilong jiang khatbang bile pen zaki bang ma ve mo kai te bang bai zongina apakah dia ilungam na ila zong isa pe na ada jam ko pe ipai mangdi uswa pe de mani kuasa ina tua sumin jam pe tua sum te pe ko ichida na sang ni hiam chin den jong in te to ki ho ina dok kha chi zo khap pe mai kha te di ma ji se te khom pi de dia pai ni hina tua asong lai ta kina ama walang sa san mo kai mani tua maba aki sok sekali aki sekali na tua pa te apa kilo zon asuri ni ko ini tua sun te tadi mai ka aki sa ni jisa de conference tua puan to di Cina interu na hipe ko pama ma di Cina interu Cina ai manina tua rana di tua hi tua ke sa mo ni tua manina pa apili pena asaya sumpe sumini kuan obra uma te makai na to ama walam sana jute usen ini uma manina to kata bumu chong boy o kata le siapa mu mete aina ya ama te ke ya na asaya ya di te lai mu so sa ti khai ka mo to ran ko manina to bang di pai dan ko ran di hi chi to ni to ye te mo ni kali lu lebih kuai itu tadi na
lá khát đi sân đi ngày cái kia san sai na còn cái trang to na xe chỉ đi trong trong cái sân na to thì mình phải sân đi thì cái gì đi na lá sẽ học gì nha Come on, get to know. nun tang na ite tom khom non lo luang hom bek a Reverend Dr. Chindo Kham Hangin Aziata ki pan ada kap inle gama leitung bupa zo mi te khem pe hitale mai wom mai ka ai it angai te khem pe win ama tot lampi ton theya kham khopi izot ding lam akitel mi siang tho te iswa kim theina dingin dunia izak thupa lapha te in tha ong piak na ding a hi zongin mikimin ina theinangin Jesu khazi he pina thupa ipa pasianongin na le khasiang tholam la na in eile eite khem pe tunga tu le aton tungin ong kip ongom ton tung ta he amen